Om Swastiastu, mewali malih sareng Raheli channel, wantah channel pendidikan. Ring raine mangkin titiang jagi maktayang indik pengangge aksara Bali. Pengangge aksara Bali inggih punika wantah pengangge sane kesandangan ring aksara Baline. Dadosne kesandangan nike artosnyane ring bahasa Indonesia digabungkan kenten nggih. Ring aksara Baline mangda masuare lian kenten nggih. Pengangge aksara ring aksara Bali wenten tigang soroh inggih punika minangkadi kapertame pengangge suara, kaping kalih pengangge arde suara, kaping 3 pengangge tengenan. Napi manten pahanyane ngiring piar sayang. Sane kapertama iriki wenten pengangge suara. Riki wenten pengangge suara hresue utawi bawa utawi pendek nggih. Luwir nyane iriki wenten tedong sane masuare a. Iki a panjang nggih. Ulu masuare i. Nah, rarisang piar sayang rike sapunapi bentuk aksarane nggih. Lanturang iriki wenten suku mangda masuare u. Taling utawi taleng masuare e. Taleng tedong mangda masuare o. Pepet masuare e. Nah, iriki wenten malih kantun ring pengangge suara dirga utawi panjang kenten nggih. Iriki wenten ulu sari. Melianan sareng ulu iwau nggih. Sane kaping kalih wenten suku ilut. Taler masuare u. Taleng merepe masuare e. Pepet tedong. Niki masuare o panjang kenten nggih. Niki taleng merepe tedong. Nah, niki o panjang taler. Nah, mangkin kelanturang ring sane kaping kalih wenten pengangge arde suara. Pengangge arde suara niki minangkadi sane kapertama wenten nanie nggih. Mawit saking suara ye. Gantungan le mawit saking gantungan le nggih. Guung utawi cakre mawit saking gantungan re. Suku kembung mawit saking suara we. Kenten nggih niki wantah pengangge arde suara. Kelanturang malih ring pengangge tengenan. Nah, iriki pengangge tengenan nike sane kapertama muaste cecek. Nggih niki mawit saking aksara eng kenten nggih mangda masuare eng kenten. Kaping kalih surang. Nah, niki mawit saking aksara re kenten. Nanging genang ring untating krune mewah dados surang. Nah, niku wenten samian ring uger-uger penyuratan aksara Bali. Bisah niki saking aksara h nggih. Adeg-adeg. Nah, niki ngemademang. Nah, ngemademang riki suara vokal utawi negul aksara. Niki wantah pengangge-pengangge tengenan sane wenten ring aksara Bali. Inggih wantah niki video cutet nggih utawi video bawa. Dumugi mawiguna. Elingan like, komen, subscribe miwah share video puniki mangda sareng sami sareng-sareng melajah malih aksara Bali.
Sumangdena aksara Bali druene nenten sayan surud utawi punah. Untaten video tiang puniki antuk parame santi. Om Santi 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 Om.